Hangai, role, model, modeler. Hindi kahang lagi lagi sa ni Instagram views. Thank you. तुमने गलत जवाब दे दिया. And you can just arrange in making a number. Now let's move on to the other contestant. Now let's go contestant number 21, song 3 wrong repeat. Wrong repeat, please step to the center. My supporter. All the best. Oh, jangan nunggu. Nanti non sampai yang tinggi tadi, nanti non kesini kan tayar nanti di bawah nanti tinggal. Nanti dia perlu aturan kita tahu. Langsung tapi kok amen kok pilih. Coba, nanti mana tu isi question tu, that contestant go on basket contestant. What makes you unique? Nanti, that contestant go on PC ni tu nanti pan Miss ZKYF ni baik pun aku. Jadi musik apa? Musik ada lusan. That contestant doan pen nanti fan people sini itu Miss ZKYF ni baik pun aku. What makes you very unique among the contestant? Nanti mate nanti kecintaan nanti personality dia jadi sini itu nanti fan Miss ZKYF isi langsung title nanti pun itu. Silanggam mo pulutante la nilipin din support kating thang ako si nang litu nilipang nang kangway konji kuwa so si nilipin matapo. Langsung apin din pa bapan le kasi thang yang tulong le langsung pedal kalani yang pirong na jok rumah. Lok jelo sar la ke nilis ya jing thang mati. Coba, thank you. Thank you, contestant number 21, song 3 wrong repeat. Now let's move on together, contestant. Contestant number 22, Caroline Injury. Please step to the center. Pardon sir. Saya di Nalipan, Lampira kan juga ke, ang tinggi dah we, lapan biasa kusung kali, Nalipan awareness kami tu namun ko, namun tu nawas bangsuat tayo, kasi simpati tu nawas bangsuat tayo, mati lawan tu Mr. and Miss ZKYF. Tomara kunci simpati lo, tomara kunci sepalon. Ini tu dah Japralangso ada pihak konsuli JCS Zonal. Apraksi turut kai lipan personal ang kinakaryo ko. Lililanggo kinakwento je Aklim Society Atumsi Laso Nanti lah ben, no purwang ini nanti pintek ngejelang ben. Angko esok lah hera di situ. Nanginong si pintek ko mate nanginong si itu male, amnya nanginang sampai di mana. Kalau sar nunggu ko ini lunch itu alege lagi lagi gitu loh.
country. Overhead Nalifan person contestant number 16 dan contestant itu overhead yang lain seperti film yang gitu. Nili dress kasi kan cilong job pakai. Wala ni dress. Nangulipisyo kaya bueno asapos yung nasunsya sinabi nangligong sini kaya nangligong use shampoo sunsilk dulu so sunsilk shampoo usok dia kan silang celo usok dia kan silang celo so sunsilk shampoo Hai, masuk zona karbi. Tapi ini avoid the effective. United Kingdom, British of England of Islam change also sunset. So, Thank you, sir. Adusi, Lamanso top 10 long, top 10 ka white wow, okay. Adusi long, lagi contestant number 25. Alang ni men get film bigay si Bina. Hello, contestant number 25. Liverpool You're memang looking very beautiful. Hold on, So I have a very simple question for you. I already asked this question to one of the participants, but she didn't answer me properly. So I will be asking the same question for you. So your question is, what is your aim in life and why? Nang ikay lang nang ikimang kubilaw ikin akipi nilihan ang kanika. Kaya nung gantung lagi, inut kemisen alun dengan alun tipi. Nililun tipi kasiman gantung alam sige lakukan lo. Apran sige nililun kilun ning hampi. Lapen sige ningkang barbia kaya panjim hampi. Lapen lun kilun pen ningkang barbia alam kipacan dia pansi nililun ham. Kasi nalilun na nalilun kasi ito ay nasapso na nalipita. PX kami ajar hand kami nalipita. Thank you, contestant number 25, Purvika in GB. Thank you, Don Mario to Alang Legimelo winning a second Miss ZKYF top 10. But normal to formula natin, kapag concept tayo ng ito, kung mana bang winning a second Miss ZKYF kung mana bang Mr. ZKYF sa tabi, kasi paman po siya
Now I would like to request to please step back to the stage.